Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu svakodnevicu. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o općini Farkaševac. Moja prva večerašnja tema je vrlo slatka tema. Zagreb Coffee Choco Festival, kave i čokolade, a više o festivalu reći će nam gospođa Sanja Baničević-Medenica, direktorica festivala, i Renata Kruhan, pekarnica Zemljić. Dobro večer i dobro mi došle. Večer. Slatki festival u Zagrebu. Kako ste spojili čokoladu i kavu zajedno ili kavu i čokoladu zajedno? One su se prirodno spojile. To su dva okusa i dvije priče koje su vrlo kompatibilne i koje jako dobro idu zajedno. I onda smo mi napravili da sad počeli smo s festivalom čokolade koji se zvao Zagreb Choco Fest. Napravili smo 2 festivala čokolade. Između ta 2 napravili smo jedan festival kave koji se zvao Coffee Art Zagreb. I onda smo nakon tih iskustava razmišljali i zaključili zašto ne bi spojili te dvije hedonističke priče zajedno u jednu. Biće puno i više toga od same čokolade i kave. Zapravo, gdje se održava i kada se održava festival? Festival se održava, znači počinje za 2 dana, od 6. do 9. veljače u prostorima Hrvatskog društva likovnih umjetnika, popularnija i kolokvijalno znano kao džamija, na Trgu žrtava fašizma. Kada počinje, koliko sati? U 10 sati se otvara prostor i svaki dan je radno vrijeme od 10 do 21, osim u subotu kad je do 22. Ja vjerujem da ste puno toga pripremili za naše gledatelje kada dođu kod vas. Koji je program? Program je standardno, znači imamo izlagački dio gdje su naši izlagači, proizvođači kave i čokolade, zastupnici i tako dalje. Ja se ispričavam, naši gledatelji mogu vidjeti fotografije, kako to izgleda. Da, to su fotografije sa prošlogodišnjeg festivala. Ovo je konkretno naš Marinko koji ove godine dolazi sa pločama, ovaj put džibonijevom singlicom. Znači, poslije toga možemo i pojesti. I slušat, prvo poslušat, onda pojesti. Odlično. I da se vratimo na program. Na programu imamo standardnu cooking show sa prezentacijom šefova iz naših poznatih restorana koji će ovaj put raditi više varijacije na temu slano i čokolada. Ne znam, to je valjda postao izazov. Čula sam nešto i čvarci i čokolada. I drniški pršut i čokolada. Znači, to su baš konkretno proizvode koji će se moći kupiti i kušati. Ali u cooking show imamo recimo čoko pastu, tjesteninu koja je rađena od čokolade pa s nekakvim adekvatnim umakom. Zatim, već spomenuta radionica izrade tih pralina sa čvarcima, o čemu će reći više gospođa Renata. Zatim imamo sparivanje vina i čokolade kao jednu posebnu radionicu. Vino, čokolada i kava. Mislim Kavu da to ćemo spojiti sa cigarama, kubankama i sa konjakom. Vidim, bit će jako veselo kod vas. Kod nas, da, svašta smo pripremili. Kako ste se uopće odlučili na sve te kombinacije? Pa, iz hedonizma. Uživanja, jel? Iz uživanja, iz nekakve umjetničke pobude, jer i to imamo u programu, ne znam, za nas su kava i čokolada i umjetnost kao takva koja ima svoje ekspresije na različite načine. I možda ono što je ključno je da su to jako pozitivne priče. Možda najpozitivnije s kojima sam se ja susrela. Znači, naš festival je festival jako pozitivnih emocija i sretnih ljudi. Ja vjerujem da ste pripremili nešto za one najmlađe. Da, mi imamo tradicionalno nedjeljom dječji dan, tako da u nedjelju ćemo imati jednu čarobnjačku radionicu iluzionizma koju će izvesti naš Mak teatar, pa će onda neki posebno talentirani klinci imati priliku nastupiti u 18 sati u njihovom Magic Choco Show. Zatim ćemo imati jednu radionicu gastro, znači radit će se figurice od jedne mase od šećera koja zove ticino, radit će se tako razni oblici, prezentirati kako je to. I koliko izlagača uopće ima na festivalu? Ima 30-ak izlagača, oni su mali čokolateri iz Hrvatske. Festival se ispromovirao kao festival malih tih artističkih ili handmade čokolada i većih brendova kave
tako da je miješano je društvo. Već kad ste spomenuli ove manje proizvođače, jedna nam je i u studiju, donijeli ste nam vrlo zanimljive praline. Od kada ih zapravo i proizvodite? Moja primarna djelatnost je pekarstvo, a ovo je samo izleti i mislim da mi se sviđaju ovi izleti. Znači, možda ćete i ostati tu, jel? Sviđaju mi se ti izleti, uvijek se vraćam matičnom, ali sviđaju mi se ti izleti. Od prošlog festivala čokolade već sam dobila zadatak od gospođe direktorice da nešto radimo, nešto novo, nešto drugačije, nešto ekstremno, jer mora to ljudi privući. I tako sam ja počela eksperimentirati sa ovom namirnicom, Onda sam rekla, pa zašto ne spojiti taj kontinent naš, našu Slavoniju, naše čvarke, tako nekakve fine delicije sa nekakvom vanjskom finom delicijom kao čokolada. Onda smo trebali naći adekvatnu čokoladu koja je gorka, pa nije gorka, pa se steže, pa se ne steže, pa je ovakva, pa se razmaziva, pa to nam je cijelu godinu. Naći čokoladu, ali vjerujem da ste ih sve probali. Ne. Čak sam morala naći publiku koja će sve to probati i morala sam naći ljude koji će me pratiti jer sam puno toga uništila dok smo došli do recepta koji to sve podržava. Znači napravili smo praline, mi smo ih nazvali tartuf jer ima oblik tartufa, znači to su čokoladni tartufi i onda smo napravili bijeli i napravili smo smeđi tartuf kao što je u prirodi. Tako. Bijeli je fini, nježnijeg okusa, ima nutra džumbira, ima bijele čokolade, čvaraka ima nutra, a crni je malo žestoki, ima čili papričice, ima papra i on je malo više za gospodu, ovaj je za dame, tako izgleda. A onda smo išli upakirati jer se i tartufi drži u ovakvim flašicama da ne izgubi aromu kad vi otvorite, da vas naprosto ta harmonija aroma zapljusne u lice. To smo tako posebno napravili. Ja sam malo vas... Spomenuli ste da vam je to izlet. Da, o tom izletu pričate sa toliko osmijeha na licu. Mislim da se smiješi veća proizvodnja čokolade i pralina. Pa ja se nadam, ja već 4 godine to sprobavam. Uvijek probam normalne stvari, a sad na nagovor festivala sam počela malo u neke druge vode. Da. I koji je vama okus najdraži? Ja najviše volim marcipan, zato sam i vama donesla praline sa marcipanom. Recite, čega se radi marcipan? Marcipan se radi samo od badema. 70% badema, 30% šećera i to je kralj u sasjećarstvu. Onda sam mislila u sve te stvari, napravili smo ovakve male pogodne čokoladice koje se zove čvarkoline. Znači to je tamna čokolada, ima malo čvaraka unutra, ovak nekakvi dolaze Valentinovo, jel? Malo za iznenađenje, ali velim vam, dame će se ugodno... Čokoladni čvarak. Kak slatko. Hrvatski marcipan. Ali sam ja mislila u jednom drugom segmentu na naše mlade dame. Napravili smo integralni keks koji ima zobene pahuljice, pravi maslac, integralno brašno i 73% čokoladu koju smo našli u Belgiji, Calbri, i onda smo to napravili i to je jedna poslastica koja ne deblja, imate onda liniju kao vi, kao fitness, puni ste energije, a onda smo počeli sada, to je sad u začetku, takve kobasice pakirati. Kao samoborska kobasa? Ne. To tijesto smo počeli ovako pakirati, sad vi svako jutro doma to samo narežete, stavite u pećnicu 10 minuta i cijela kuća vam miriši na kavu, jer ste skuhali kavu, na finu čokoladu, maslac i dobro jutro. Se slažete sa mnom da je vrijeme da se samo radi čokolada i praline i takve neke? Ja vidim da je gospođa Renata već malo otišla, iako si to neće prihvatiti. Ja sam kao dijete cijeli život željela imati sladoled. I ja radim sladoled samo zbog sebe, jer mi je to fantastično. I cijeli život sam rekla, ako budem bila ikad velika, ja imala mašinu za sladoled, ja ju imam i mi svi doma radim za prodaju sladoled, ali to je više iz ljubavi. To sam baš iz ljubavi napravila. Imam čudne okuse sladoleda, imam čudne okuse sad pralinama, a imam još čudnije, ali imam još čudnije okuse kruha. Sasvim s kruhom već 27 godina spajam, sve ekstremno se spaja u kruhu
I mislila sam, jer će to moći podnijeti i čokolada? Može. Koliko tako ima zapravo ljudi diljem naše Hrvatske koji se bave proizvodnjom takvih pralina i svih tih okusa? Pa zapravo ih ima jako puno. Mi smo istraživali naše tržište i onda se iznenadite koliko ih ima. Nismo čuli za njih, ali ja sam ih otkrila jedno 50-ak sigurno. U manjem obimu, u većem. Neki spakiraju, neki su to komercijalizirali, neki rade u garaži iz čistog entuzijazma. Čak nabavljaju kakaovac direktno iz recimo Venezuele. Inače danas jako malo i velikih firmi kupuje kakaovac. To je onda ono pravo, znači kupuju prže, melju i rade čokolade, znači u Hrvatskoj praktički doma, u kuhinji. Tako da čokolada je očito veliki izazov i velika strast. Vidjeli smo da je velik izazov i strast, ali i osmijeh na licu. Smatrate li se da se više čokoladom bave žene ili muškarci? Ili je to onako podjednako? Pa ja ne znam, možda gospođa Renata ima tu odgovor iz svojih iskustava, ali definitivno teško je reći. Možda žene više uživaju, jer uživaju u ambalaži, u estetici, ali kažu da od 10 ljudi 9 voli čokoladu, da 10 laže, tako da mislim da su omjeri tu negdje. Putujete li možda izvan Hrvatske? Putujem izvan Hrvatske, sad sam se vratila prošli tjedan iz sajma u Riminiju, gdje je to je najveći sajam u Europi što se tiče pralina, sladoleda i ambalaža. Vjerujem da ste vidjeli razna čuda. Razna čuda smo vidjeli, sad su pred uskrsno doba, oni su vam svi u onim čokoladnim jajima, oni iz njih rade čuda, rade prava umjetnička djela i ja se nadam da za koju godinu bude možda i naš Čokofest ispao tako. Nema puno izlagača, mi imamo samo 30, ali mislim da ćemo mi to vrlo brzo i njima uz bok ići. Kad se tiče još izlaska van, uvijek idemo na sajmove, uvijek se educiramo, uvijek smo dostupni na internetu, uvijek gledamo šta ima novo u svijetu i ta sa čokolada sa soli, to je veoma popularno, jer lakše je sljubiti čokoladu sa paprom nego sa soli. Sol naprosto strši iz nje i treba puno više stvari da ju stiša, da se naglasi stup te finoće od čokolade. Znate, papar je puno lakše uklopiti u čokoladu nego recimo sol. To je sad sljedeći valjda izazov. Ako se netko od naših gledatelja odluči na proizvodnju pralina ili svih ostalih proizvoda koji se rade, zapravo čokolade, može li se od toga živjeti? Teški uzdah nakon ovog osmijeha malo prije. Gledajte, ne znam od kud treba početi u stvari. Znači trebaš ti nekome dati da bu to prodao. Trebaš imati nekakvu malu priručnu kuhinjicu. Trebaš zadovoljavati nekakve uvjete. Ako to ideš raditi na legalan način, da nije u kuhinji samo zbog sebe, moraš imati hasap, moraš imati prijem sirovina, moraš imati knjige, 100 stvari. Recimo, ambalažu koju smo mi sad gledali u Riminiju nama je konkretno nedostupna. Ispod 2,5 eura ti ne možeš naći jednu ovakvu običnu pa da je gore mašnica. Od 2,5 eura, znači to je 15 kuna i sad ti stavi unutra jedne praline gdje je ulazni trošak čokolada 70 kuna plus tvoja vještina. Žao mi je što nemamo ovdje, nisam donesla, bit će na Čokofestu, ovakve modlice s kojima se radi čokolada. Ispod 15 eura nema modlice, to je onda dobiš 6. U svakom slučaju sve je skupo, onda se ne treba čuditi kada vidimo da su praline skupe. Tako je, jer je sve ručni rad. A i onda moraš jednu drugu stvar znati, pralina da bi ona bila svježa kad to ti zagrižeš, podatna, onako, ona ne smije biti starija od mjesec dana, jer mi ne stavljamo unutra konzervance. Ti ju moraš znati ko će ju prodati za mjesec dana, jer ako ju neko kupi, recimo zna se dogoditi i velikim proizvođačima da kupiš bombonjeru pa je unutra suha, to se ne bi smjelo dogoditi, to stoji negdje na polici. Znači čokolada vam je vrlo osjetljiva, ne smije biti na toplome, ne smije biti na vlažnome, ne smije biti na hladnome. Zato naši gledatelji moraju doći na vas na festival i sve vidjeti. Direktno ispod ovih fontana gdje curi čokolada, onu frišku probati, onda će oni znati što je čokolada. I još jedanput da ponovite, kuda da naši gledatelji dođu i što će moći vidjeti osim ovih prekrasnih pralina koje ste nam donijeli u studio? Znači, u Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, odnosno džamiju, od 6. do 9. veljače. Osim ovih krasnih pralina i čokoladnih i
kave, divota od kave, jer i kavu moramo spomenuti. Tamo će biti isto raznih prezentacija, od onog latte arte, crtanja na kavi, onda koktela od kave i takve stvari. Mi imamo i umjetničku priču, s obzirom da smo u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika, tako da ćemo imati Karen Elland iz Amerike, slikaricu koja će slikat kavom i čokoladom. To su njena djela, to je slikano isključivo vodom i espresom. Znači ovo je kao preslikavano, to je poznata slika djevojka s bisernom naušnicom. Znači vrlo složene slike ona slika i to će prezentirati tamo uživo, to će se moći gledati kako to nastaje. Zatim imamo Albanca iz Tirane, umjetnika, on se zove Saimir Strati. On će raditi mozaike od zrna kave. Inače je dobio 7 Guinnessovih rekorda radeći mozaike. Pa konkretno jednoga kojeg je radio od 1.000.000 zrna kave, to je radio 30 dana i to je jedna velika slika od 25 kvadrata. Tako da će on uživo prezentirati tu tehniku mozaika. Imat ćemo koncert, imamo gosta iz Senegala koji će u subotu u 20 sati na džembama sa svojim bendom svirati afričke ritmove, jer je Afrika zemlja kakao, 70% proizvodnje svjetske je u Africi i zemlja kave. Etiopija je jedna od najvećih proizvođača kave. Hvala vam puno što ste nam došli u emisiju, što ste nam prezentirali što će se vidjeti na festivalu i što ste nam otkrili zapravo tajnu što se sve krije ovim prekrasnim čokoladnim kublicama. Samobor, dođite u Samobor, vrlo brzo počinje Fašnik. Mi u Samoboru imamo slatki klaster i sve slatko. Da se vidimo i u Samoboru. Poštovani gledatelji, vraćamo se nakon kratkog bloka reklama. Ja se nadam da ćete vi posjetiti ovaj festival u Zagrebu o kavi i čokoladi, a sada ćemo pogledati vrlo zanimljiv prilog Dani otvorenih vrata u Baltazaru.